Ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfokambanjwa uKhathini uMagutshwa. Inqawe le eshunqulwazi ezinye inqawe eshunqintuthu umzukulu kaMdumo kaThumla Tshatatsha kaPheshe kaMaguyane kaVaphi kaNokhonjo. Webafowethu nodadewethu. Uyazi ukuthi emndenini yethu la sizalwa khona kunezinto eziningi esingakholelwa thina kuzona eziwusizo olukhulu futhi lezo zinto lezo ezingoni lutho emndenini yethu kodwa esizothi masifika phakathi kwenkolo esikhonza kuzona zifike ziziphikise ezinye zezinto zasemakithi eziwusizo emakithi ezingoni lutho futhi emakithi kodwa inkolo zifike ziyishaye lezo zinto. Yabona bafowethu nodadewethu khona into engizokutshela yona mina. Ayikho into ebaluleke njenganokuthi phakathi komuzi uma kuukuthi khona abantu ababekade bephuza utshwala bese niyagaya utshwala besintu. Uma nibugaya utshwala besintu uma senibugayile bese nithatha insipho zabo nizichela igceke lonke bese lokhamba lolu niyalithatha nilibeke lapha emsamo. Manilibeka lokhamba emsamo niphinde futhi nigaye namahewu niwabeke lapha emsamo. Uzokhumbula ukuthi insipho ziyingxube yamabele nempuphu. Uyabona? Omkhulu bethu nogogo bethu nokhokho babegaya umbila bagaye namabele uma kwakhiwa utshwala. Umbila wakha impuphu, amabele nawo akha imithombo yamabele. Okanye ngibe kanje, utshwala bugaywa ngemithombo yamabele neyombila. Uyabona nje mina kusukela kudala mina ngangisho kahle mina ukuthi uma sengiganwa ngeke nje ngiyithathe intombi ezongitshela ukuthi ayikazi ibone kugaya utshwala engakwazi ukugaya utshwala okanye enomama wayo ongakwazi ukugaya utshwala. Hayi mina ngangisho ngeke ngimthathe umuntu onjalo mina ongakwazi ukugaya utshwala. Ngoba mina lapha kofuze ngikhule kugaywa mina. Ngiyagaywa kofuze utshwala. Ukhokhokazi wami wayekade ephuza utshwala. Umkhulu wami wayephuza utshwala. Namanje ukhona ugogo wami ophuza utshwala. Manje mina makuthiwa ke ngizoganwa umuntu ongakwazi ukugaya utshwala ngenzani? Ngoba phela manje izinto eziningi thina abafowethu nodadewethu esigcina senza kuzona amaphutha. Njengoba kukhona inkolo esikhonza ngaphansi kwazo sibuye sicabanga ukuthi ukuganwa kwethu siganelwe inkolo esikholwa ngaphansi kwazo. Uma uyinsizwa uganwa awuganelwe inkolo okholwa ngaphansi kwayo, uganelwe kini. Umfazi okuganile akuyena wasesontweni. Akufanele ukuthi umfazi okuganile azobuswa umthetho wasesontweni. Kufanele abuswe umthetho wakini, hayi umthetho wasesontweni. Ngoba lo mfazi lo esontweni uya ngokosonta. Kodwa kini umfazi wakhona ikhona la eregistrwe khona, ikhona la umfazi wakhona, ikhona la kunethuna lakhe khona. Manje wena usuyakholwa wena ekukholweni kwakho kodwa umkhulu wakho wazi kahle ukuthi umkhulu wakho wayekade ephuza. Manje wena egcekeni lomuzwa kini awusafuni kugayo ngesizathu sokuthi enkolweni okuyona uthi utshwala abungasagayo. Ulimaza abantu mawubheka lapha. Ngoba phela lo tshwala lobu ongasakugayi wena awugayi utshwala obuyintando kumkhulu wakho, obuyintando kukhokho wakho. Uyabona? Wena uzwe umthetho esontweni wabusuthatha uzogxisha kini. Lengekhona khona kwakho kini akukhona kwakho. Ngoba noma ngaze kuthiwe usuganiwe wakho umuzi, lo muzi akuwona wakho.
okayihlo wena okakabi nawo umuzi kodwa usukwazi ukushaya umthetho usukwazi ukuguqula izinto ngenxa yenkolo nayo ithatha usunamazinya u32 lo tshwala kade babugaywa kini ucelelwa ngabo kwabaphuzayo ababengoni lutho uma bephuzile kodwa babephuzela ukujabula uma sebejabula besebenza izinto ezinhle ayi mina angifuni ukukhuluma mhlambe ke ngoba ke ngimncane kodwa ukhokhokazi mina mephuzile ngangazi nje ngimbone kukhona into ebheke eceleni ayenzayo bese ngithi ke mina ke ngoba naku mina sengiyakholwa angiphela sengiyikholwa elikhulu mina sengizothi manje mina ukhokhokazi ngeke ngisabugaya utshwala kodwa ukhokhokazi akakaza ngitshele mina ukuthi utshwala akasaphuza mina yabona ngangaba nesibonakaliso mina mangiba nesibonakaliso ngiphupha kukhona omkhulu laba abaphilayo kukhona nomkhulu wami umdumo bahlangene kakho umdumo kungathi ngingena notshwala mangingena notshwala khona ukhamba lapha emisamo ngingena nalo mina obuke emabhodleleni kwangathi ngibapha nenyama kwakuyinyama yenhloko ngayenza leyo nto leyo ngathenga inyama yenhloko ngayipheka ngiyiphekela amakhehla komalume ngase ngicela umama ngigayele ukhamba waligaya ukhamba ngase ngithenga utshwala bamabhodlela ngazobanika ezaqaqeka izinto zami zakhanya ngoba mina nginawo lo mqondo ukuthi ngwana kusekholwa mina akufuneki ngokukholwa kwakho ucabanga ukuthi sekukholwa bonke abantu ake ngisike kancane nje la enkolweni le engikhonza kuyona mina ngingakhathali nokuthi umuntu ngijaja kanjani omunye ukathi hayi wena awulona iNazaretha hayi mina nginankinga mina wena uma uthi awungiboni njengeNazaretha lokho akukho wena okuzokusiza ngako nami akukho la ngizongilahleka khona kodwa mina engikwaziyo ngiNazaretha mina nginhlalisuthi mina ethi maye sabatheni ibhinci masabatha wonke egqoka ihembe limhlophe hayi licishe libe mhlophe egqoka umNazaretha omhlophe qwa ukhaliki hayi ucishe ube mhlophe manje ke mina ngikhathali noma umuntu angakhuluma athini ngoba mina amakhehla angembethe iwona angiyalela uShembe aphinda angitshela ukuthi mawuphambi kwaShembe uhamba kanjani angitshela ukuthi mawuphambi kwaShembe awubi nejubane yebo imithetho uShembe uyibekile kodwa namagceka ayibekile imithetho ayikho into kuShembe oyenza ngenkani yonke into uyenza ngenhlonipho ukuthi lelo vangeli liyakhulunywa ukuthi uma usuyiNazaretha kufanele ubugaya utshwala akusho ukuthi gijima kini uyovala utshwala gijima kini uyovala izinto kodwa wena okwakho njengoba kukhona lamathongo akukhethile ukuthi hamba uyowakhonzela wena ngeke uzukuphuza utshwala ubona abantu abaningi bagcine bathi bekhonza bese badakwa utshwala yilento yokuthi bagijime bayovala utshwala emakubo kanti akufanele ngabavala utshwala emakubo isikhathi singakafiki siyeza leso sikhathi kungani wena wagijima kangaka wanejubane kangaka wena ngeminyaka emibili wena usuphendukile wathatha inkolo usuvala zonke izinto kini kuyikona lokho kwenzayo akukona lokho kwenzayo kodwa wena njengoba wena usufikile enkolweni ithongo selikhethile okukuthi hamba olikhonzela yithi ke mawufika khona lapha na wena wehlise kancane ukuqina bese ukhonzela okhokho bakho ukhohle izona zonke izitayela ezinhle nazo zonke izinto ezinhle wena ukhonzela okhokho bakho ubanikelele laba otholoka ukuthi basawadla mankwebevu ukuthi uShembe bakhumbule ngelinye ilanga bagcine bewayeka mankwebevu ungenzi izinto ngamawala yebo imithetho yenkolo sonke siyayazi sonke kodwa safundisa ukuthi akugijinywa ngoba uzothi uyagijima bese uxabana nokhokho bakho okhokho bakho baphambanisa izinto zakho ababuka wena bese bethuka igama likaShembe ukuthi uyiNazaretha lo muntu lo kodwa manje uyahlupheka kanti wena
ugijime kakhulu wena wafika walawula okhokho bakho ngendlela engafanele ukuthi balawule ngayo wazenza umuntu ongafundisekile nongalulekiwe ngokwenza izinto okhokho bakho bavele bakuvukela bavele bayibamba yonke inhlanhla uthi mohamba uyakushembe uyokhala uyonikela ngoba phela na uyingane bavele basithatha isibusiso bathi uyoze asithole mhla wasenzela lento esiyifunayo thina ngoba lo mntwana uphethwe yithina ushembe ngeke azavuma ukuthi sizokwenza ukwedelela emagcekeni omkhulu bethu nogogo bethu ngoba nakusithi sithembe yena ushembe uzoqhakambisa inhlonipho kumuntu ompisholo ukuthi umuntu ompisholo akwazi ukuhlonipha ekhaya kubo amazisa umzali wakhe umzali umzalayo makukhona into umzali adinga ukuthi menzele yona uyenze hayi ukuthi wena uzoma ngenkolo mina lapha kofuze emzini wamakhehla ekujabuleni awutshwala buyagaywa tshwala gaywa ngempela buyagaywa qobo angikwazi ukwenza into emsamo wokhokho bami ngenzela bona okhokho bami yabo lenqawe le inqawe kakhokho lo thubula tshatatsha nqawe yakhe le makuthiwa ngenza into kufanele ngiyifake lenqawe le awayekade ekubhema bese iyashunqa ishunqela yena kodwa mina ukazi ungibone ngifike ngiyiphethe ishunqa umini ishunqa ulwazi kodwa kuyena uyena owayekade eyibhema ngoba mina nginhlala isuthi angiphuza utshwala mina angibuthi mbibi angubhema ugwayi mina kodwa okhokho bambona basakubhema okhokho bambona basaphuza utshwala manje angikwazi ke mina ngokuthi kukhona amakhehla kaNgcobo ekuyiwona ngithumile azushembe nawe emhlonipha ushembe namthandayo bese ngicabanga ukuthi wonke amakhehla kaNgcobo asiyamthanda ushembe akuhambi kanjalo mina kufanele ngikhulume nale khehla leli lingembethe ekuyilona elangithuma ekuphakameni ukuthi angihambe ngolikhonzela ngithi mangifika ngifike ngiwakhonzele lawo makhehla angithuma mina kamakhehla angithuma mina kwaShembe awazwani nayo yonke lento ezitayela umngambandla ukazama ebandla ukuthi uyangihlobisa ukazama ebandla ukungihlobisa angithengele imnazaretha yesimanje manje nezicephu lezi ezinhla ayamakhehla ayilutho awayifuni yonke lo lezicephu ezigoqwe ngoplastic awayifuni yonke lo nto kumina afuna into eqondile isicephu wasifuni sigoqwe ngoplastic ngisho kumina awayifuni yonke le nto izitayela nje awayifuni yonke le nto mina amakhehla uyabona ngoba njengoba ngilapha ngokhonzela wona kodwa ekwakhonzeleni kwami angikwazi ke mina ukuthi mangibuyele emuva bese ngokwakhe inzondo ekhaya nakulawo makhehla awayekade saphuza wona mangenza izinto angisakwazi ukwagayela ngoba phela lapha ikwaNgcobo lapha kunogogo ababephuza utshwala ababejabula ngabo mabejabule bese benza izinto ezinhle kodwa mhla nabo bathola inhlanhla bakwazi ukumbona uShembe babe sebephenduka babe sebefika futhi basho ukuthi utshwala ke manje asakuphuza uzobe usubugayelana utshwala abantu bakini bengasakuphuza yazi ukuthi kunomuntu nje ngikhumbula kahle mina khona enye insizwa yakuyafika la mayifika lensizwa leni izinto zakubo zibophile zithe selithe lami cha insizwa yakithi hambani nogaya manigaya bese nithatha insipho nizichela igceke lonke nigaya utshwala nigaya amahewu uma senwagayile amahewu nawo nabeka lapha emsamo kube khona ukhamba lapha nithatha insipho nizifaza igceke lonke nina ngoba niyakholwa anizukuphuza utshwala kodwa nini into enizoyenza nizophuzisa laba balele egcekeni lomuzi wabo umuzi wabo akuwona wasesontweni owabo umuzi nangempela letsizwa bakwenza lokho bathi mabekwenza bazichela insipho egcekeni uthi kwaqhamuka amajuba ababengazi ukuthi aqhamukaphi uma eqhamuka lamajuba adle insipho egcekeni ile kwaqala khona inhlanhla nomehluko egcekeni lomuzi wakubo ile kwaqala khona inhlanhla nomehluko ngoba uma ugaya utshwala wafaza insipho egcekeni
akusho lokho ukuthi wena usuphula umthetho wasesontweni. Umthetho wasesontweni wena uphula ngokuthi uphuza utshwala, ufaka utshwala emlomeni wakho ekubeni wena usuzikhethele wena ukuthi wena usuyakholwa. Kodwa ukugaya utshwala kini uphuzisa abantu bakini akulona icala lokho. Akufanele bafowethu sikhohlisane, kubalekile ukuthi sifundisane iqiniso. Abantu abaningi iqiniso abalifuni, ikakhulukazi uma ukhuluma ngento efana nale abantu bayathanda ukuthi bajaha ukwehlulela. Mina baningi abantu abahlezi bengehlulela mina, but hayi wena ulona iNazaretha anginendaba naloko mina engikwaziyo mina nginhlalisuthi mina, futhi ekubeni kwami inhlalisuthi ngisho shembe bayafika kumina. Ukuthi wena ngibuka kanjani mina nginendaba, kodwa mina okwami engikwenzayo ukufundisa wena indlela ekufanele uhambe ngayo kini ukuze isithunzi senkolo singeke sidicileleke phansi. Abantu abaningi emakubo inkolo iyethukwa, ikakhulukazi yona le kaShembe iyathukwa inkolo emakubo ngesizathu sokuthi bona banembe baphenduka balandela uShembe, bafike emakubo balawula. Thola ukuthi kuba umuntu kunenkosana useqa inkosana, uyena manje usefuna ukuba ungqoshishilizi. Sebeyazibuza abantu babo ukuthi kanti kufundiswani lapha. Ngifuna ke mina ukutshela kwisizwe sonke sikaPhunga noMageba ukuthi uma unomuntu wakini osenza izinto ongaziqondi othi uyinhlalisuthi, okwazi ukuthi hayi akuyona imfundiso yakwaShembe leyo. Imfundiso yakwaShembe ithi hlonipha kini, ayisho ukuthi uma wena usuphendukile waba yiNazaretha shaya umthetho kini. Akuyona imfundiso yokaShembe, imfundiso yabangani bakhe laba kuyibona phambuka nabo. Kodwa imfundiso kaShembe ithi hlonipha, ithi uma kini abazali bakho bengewona amaNazaretha uhamba wena uyesabatheni bethi mntanami siphekele itiye, ayithi imfundiso kaShembe enqaba, kodwa ithi bakhele itiye. Mawufika lapha ufika ufaka ishumi ukuhlambuluke lokho okuthi ube khona isimo obhekana naso abazali bakho bathi bakhele itiye wagcina uthinta into eshisayo kuyisabatha, hayi ukuthi inqaba. Akuyona imfundiso kaShembe leyo. Imfundiso kaShembe ithi hlonipha, uthi mesufika khona esabatheni ufika unikele ucela uShembe ahambe ayongena enhlizweni zabo ukuze bezokwazi ukuthi lento bayibone nabo njenganento ebalekile, ngoba uzokhumbula ukuthi nawe ongayiboni njengento ebalekile. Yini wena pho manje ufuna ukuthi lento yenzeke ngenkani? Akwazi ukwenzeka lokho. Kubalekile bafowethu ukuthi egcekeni nike nigaye, ikakhulukazi kini okanye phakathi komuzi wakini kunezinto eziyizimpawu okanye eziyizinkomba zabantu abadala ezithi mazifika phakathi kwegceke njengezithwala mbiza, inyoka, yonke leyo nto inkalankala, kwesinye isikhathi namaxoxo. Uthola ukuthi ke manje njengoba kufika lezi zinto lezi eziyizimpawu zabantu abadala, inyoni ezithile, yonke leyo nto, udinga ukuthi ke manje yona kube khona okuthile okwenzayo. Mhlawumbe ugaya amahewu, ugaye lolo khamba bese uchela insipho phakathi kwegceke. Ngoba bafowethu nodadewethu uzokhumbula ukuthi into uma kuwukuthi okhokho bakho bahamba beyithanda ingenabungozi phakathi kwegceke, ihlambulukile leyo nto, ingoni lutho, ayikho inkinga nina maniyenza. Abantu abaningi emagcekeni emizi yobaba babo nomkhulu babo kugcwele inhlupheko ngenxa yokuthi bahluphekisa abantu esebalala ngenxa yenkolo. Musu bahluphekisa abantu esebalala ngenxa yemithetho yenkolo. Balinde nabo inkolo bayibone. Uma sebeyibonile ke lapho sebezikhethele nabo ukuthi isinqumo sokuphila ngemithetho yenkolo, sebezokwazi ukuphila ngemithetho yenkolo. Ungavele nje wena uthola ukuthi yonke into manje uyabaphoqa. Asizibuke bafowethu nodadewethu izinto eziyimpoqo. Yabona mina amakhehla angitshela kahle mina amakhehla athi isabatha akayi awugeji, ngoba isabatha liwukuphila kubona bonke abalele, abakholelwa kuShembe nabangakholelwa. Abantu abadala baliphikisika isabatha, moligcina nje isabatha liyintando ukubona abalele ngoba nababoshiwe baxegiswa ngaleso sikhathi. Kodwa lezi zinto ezazamagugu ukubona awukwazi ukuthi uzovela ubayekise nje ngenkani bona bengakathandi, ngoba into abazoyenza
bazosuke bakwembathe wena uyikholwa bakwembathe ngotshwala ugcina usuphuza manje kanti usuphuzela bona ngoba bona uyabancisha egcekeni lomuzi wabo wena usuyabalawula ngomthetho wenkolo. Uma ke bafowethu nodadewethu ngimpunga yesintu ngikhuluma la ngendaba yokugaya akubona ukuthi mina ngisuke ngiphikisana nemithetho yenkolo, angiphikisani mina nemithetho yenkolo kodwa ngifundisa wena ukuthi le mithetho yenkolo khumbula ukuthi wena uzelwe kini, uzelwe wena kuyigceke linomthetho wakhona elinabantu bakhona abaphila impilo yakhona ukuze ke lenkolo wena osuyikhethile ingeke yehlelwe isithunzi ngenxa yakho bagcina abantu sebeyikhuluma kabi. Konke kwenze ngenhlonipho, ungabayekisi okhokho bakho utshwala akube yibona abaziyekelayo. Abafowenu ungabacwasa abafowenu abaphuza utshwala, musu ukubacwasa ngoba nawe wena usukhetha inkolo, ungalingi uzubacwasa. Uyabona lo ngoba ngenkathi ubacwasa bona babuka isithombe esibi ngenkolo yakho, kwakheka isithombe esibi ngenkolo yakho ngenkathi ubacwasa. Bazobona ukuthi lenkolo kanti inkolo ecwasa abanye abantu. Asingenzi izinto bafowethu ezofika emehlweni abantu bese zehlisa isithunzi senkolo enkulu kangaka, inkolo kaShembe. Mina ke kubona bonke abathi hayi wena uLoni Nazareth uhlubukile, hayi ni right kakhulu, ngihlubukile kunina, angiloni Nazareth akunina kodwa kuShembe ngiloni Nazareth futhi lo ngeke uzokungishintshe ekutheni ngifike la ngizokhuluma iqiniso ngoba iqiniso lona mina engalithuka. Hayi angageqa amagula ngoba ngemuka ngelinye ilanga ke ngoke nje ugaya utshwala gaya amahewu bese uthatha insipho uzifaze egcekeni lomuzi wokhokho bakho, akuwona wasesontweni owokhokho bakho. Lokhu ngeke ukwazi ukwenza esontweni ngoba kusesontweni abungeni kwakungena utshwala kodwa abaningi bangena nabo ngezisu ngesizathu sokuthi abahlonipha okhokho babo sebefuna ukuzobabukisa nabantu. Egcekeni lokhokho bakho uzobugaya utshwala ngoba kufanele ukuthi ubugaya utshwala baphuze bona babe ngonilutho mase bephuzile kodwa babejabula. Ekujabuleni kwabo kube khona ezinye zezinto ezinhle abazenzayo. Ubona wena izinto ezinhle azenzeke uncisha okhokho bakho lento ababeyithanda nabi ingako bekuncisha lezi zinto ozithandayo. Hayi la sikhona abafowethu sikeThekwini kwaZulu Natal sila imphelandaba impunga yesintu ke le unyama nambana kwabazonda iqiniso kodwa le mphelandaba sikhuluma isiminya kuphela. Kuba kuwena ukuthi uyasithatha noma usithathe nayo futhi lenkulumo kuzoba kuwena ukuthi uyayithatha noma uyithatha. Akekho umuntu esimphoqa ukuthi into ayenze kodwa thina suke sikhuluma nalabantu ekuyibona esithunywe kubona. Wena lenkulumo uma ukuthi awuyifuni ungayigxeki iyeke kanjalo nje uyidlule bese emvalo kudelete impunga yesintu labe kuyibona esithunywe kubona bazoyithola lenkulumo bayenze bese emva kwaloko bayajabula kujabula amathonga abo bese nabo bayaphumelela. Asiqhubeke njalo ke subscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV uthatha umfanekiso oqoshe usudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese sithi nje impunga Inasa ngife